ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ. барномаи иттилоотии ахбору бо муҳимтарин хабару гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд мустақиман манзуратон менамоем. дар студия ҳамрази абдумаҷид ва сановбар абдулҳамидова. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. ҷумҳурии тоҷикистон мизбони боз як чорабинии сатҳи минтақавӣ ва байналмилалӣ дар соли 2021. раёсати тоҷикистон дар созмони ҳамкории Шанхай ба 20-солагии таъсисёбии ин созмони бонуфуз рост меояд. афзалияти ин созмон дар он зоҳир мегардад ки маҳз бо ташаббуси бевоситаи пешвои муаззами миллат президенти маҳбуби мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон, яъне таҳрезӣ ва ҳамҷаворӣ, ҳусни тафоҳум ва соҳибихтиёрии ҳифзи арзишҳои миллӣ дар ин созмон пурра, яъне ҳифз шаванда ҳастанд. чаро то имрӯз баъзе аз соҳибмулкон ба мағозаву марказҳои савдо номи ғайри тоҷикӣ ва бемантиқ мегузоранд? назорат ва ислоҳи ҳолати мавҷуда бар дӯши кист? аз ин бегонапарастиҳои соҳибкорон албатта бояд ки мақомоти дахлдор бетараф набуда истода чораҳои зарурӣ низ андешанд. боздошти боз як ҳолати интиқол ва фурӯши ғайриқонунии маводи нашъадор. истифодаи самараноки замин асоси фаровонҳосилӣ ва таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ. хоҷагидорони ноҳияи Хуросон кишту парвариши сабзавотро дар ҳар қитъа замини корам дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монданд. мардуми мо як ваҷаб заминро холӣ намонда самаранок истифода бурда истоданд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим-Жомарт Токаев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. дар ҷараёни суҳбат сарвари давлати мо президенти ҷумҳурии Қазоқистонро бо таманниёти нек ба муносибати зодрӯзаш самимона табрик намуданд. пешвои миллат фаъолияти бисёрсолаи самарабахши давлатии муҳтарам Қосим-Жомарт Токаевро ки боиси эҳтироми баланд ва обрӯву эътибори шоистаи ӯ гардидааст бахусус қайд карданд. ҳамчунин таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбари давлати Қазоқистон ба масъалаҳои таҳкими муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои Тоҷикистону Қазоқистон ки дар сиғаи шарикии стратегӣ бо маром рушд меёбанд таъкид гардид. дар ин зимн ҷонибҳо атрофи рӯзномаи музокироти қарибулвуқӯи сатҳи олии ҷонибҳо дар шаҳри Душанбе ибрози ақида намуданд. изҳори умед карда шуд ки натиҷаҳои сафари расмии президенти ҷумҳурии Қазоқистон ба Тоҷикистон омили густариши минбаъда ва тавсеяи ҳамкориҳои гуногунҷанбаи ду кишвари ба ҳам бародарро ташкил хоҳанд дод. имрӯз сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо сафари корӣ ба шаҳри Исфараи вилояти Суғ ташриф оварда бо рафти корҳои кишоварзӣ ва ободонию бунёдкорӣ шинос шуд. сарвазири мамлакат ва ҳайати ҳамроҳонаш дар деҳаҳои Сомониён ва хоҷаъалои ҷамоати деҳоти чоркӯи шаҳри Исфара ба таҷрибаи кишоварзони деҳот дар истифодаи самаранок ва оқилонаи замин баҳои баланд дода тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ва сохтмонию сабзкориро дар ин деҳот намунавӣ арзёбӣ намуданд. таъкид кардан ба маврид аст ки дар шаҳри Исфара кишоварзон бо роҳу усулҳои муосир дар истифодаи самараноку оқилонаи замин саҳми назаррас дошта барои аз як замин ба даст овардани 2-3 ва ё зиёда аз он ҳосил тадбирҳои бетаъхир меандешанд. аснои бозӣ дар деҳоти шаҳри Исфара ба нашъу намои зироату сабзавот ва картошка дар заминҳои хоҷагиҳои ёрирасони шахсиву қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ ва сату сифати корҳои ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд. созмони ҳамкории Шанхай ба ҳайси як ташкилоти минтақавӣ дар рушди ҳамкориҳои мутақобилан судманд байни кишварҳои аъзо нақши босазо дорад. ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз давлатҳои таъсисдиҳанда ва аъзои фаъоли созмони ҳамкории Шанхай мебошад. гузориши хабарнигорони мо.
соли равон раёсати ҷумҳурии тоҷикистон дар созмони ҳамкории шанхай ба 20 солагии таъсисёбии ин созмони минтақавӣ бо нуфуз рост меояд. ҷумҳурии тоҷикистон ки яке аз давлатҳои таъсисдиҳанда ва иштирокчии фаъоли созмони ҳамкории шанхай мебошад, дар шӯрои сарони давлатҳои солҳои 2008 ва 2014 ва шӯрои сарони ҳукуматҳои давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай солҳои 2006, 2010, 2018 раёсатро ба уҳда дошт. бо ташаббусҳои бевоситаи ҷумҳурии тоҷикистон ин созмон бисёр ба як дастовардҳои беназир ноил гардид ва бинед ки имсол низ дар баробари ҳама пешравиҳо 20-солагии таъсиси ШОС ва фаъолияти густурдаи он боз зери роҳбарии ҷумҳурии тоҷикистон сурат мегирад ва роҳбарии ин созмонро дар ин соли таърихи ҷумҳурии тоҷикистон ба уҳда дорад ва аз дигар шарикону ҳамҷаворон бевосита таъкид ба амал меорад ки бояд барои рушди минтақа ва барои ҳамкориҳои густурдаи беназиру бесобиқаи ин давлатҳои аъзо бояд саъю кӯшиш намоянд. таҳкими боварӣ, эътимод ва ҳамсоягии нек, рушди муносибатҳои ҳамдигарӣ ба хотири устувории сулҳу амният дар минтақа, муборизаи муштарак бар зидди терроризму экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва силоҳи муҳоҷирати ғайриқонунӣ ва дар сатҳи лозима нигоҳ доштани муносибатҳои некхоҳона бо кишварҳои ҷаҳон ва ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ аз ҳадафҳои асосии созмони ҳамкории шанхай ба ҳисоб мераванд. дар доираи фаъолияти ин созмон ва аҳдномаи ин созмон ва бевосита санадҳои меъёрии ҳуқуқие ки ин созмон қабул кардааст, дар шароити имрӯза барои ҳамҷаворӣ, ҳусни тафоҳум, дӯстӣ, робитаҳои байналмилалӣ, гуманитарӣ, илмӣ, сиёсӣ, ин яке аз созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ дар табдил ёфт ки имрӯз агар 8 аъзои фаъоли давлатҳои абадқудратро дар худ дошта бошад, инчунин бо як қатор давлатҳои нозир аллакай дар марҳилаҳои оянда зиёда аз нисфи аҳолии кураи заминро дар худ таҷассум менамояд. алон 43.8% аҳолии ҷаҳон аз шумори давлатҳои бонуфуз монанди Ҳиндустон, Хитой, Россия ва дигар давлатҳо аъзои фаъоли созмони ҳамкории шанхай ҳастанд. имрӯз дар сиёсати байналмилалӣ созмони ҳамкории шанхай нақш ва мақоми устувор дошта, ҳамасола таваҷҷӯҳи кишварҳои минтақа ва ҷаҳон ба ин созмони бонуфуз афзоиш меёбанд. созмони ҳамкории шанхай созмони иқтисодӣ, гуманитарӣ ва мудофиавӣ дорад. ба мақоми асосии созмон таҳкими амнияти субот дар қаламрави давлатҳои аъзо, мубориза бар зидди терроризму экстремизм, рушди ҳамкории иқтисодӣ, шарики энергетикӣ ва ҳамгироии илму фарҳангӣ мебошад. афзалияти ин созмон дар он зоҳир мегардад ки маҳз бо ташаббуси бевоситаи пешвои муаззами миллат президенти маҳбуби мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон, яъне таҳрезӣ ва ҳамҷаворӣ, ҳусни тафоҳум ва соҳибихтиёрии ҳифзи арзишҳои миллӣ дар ин созмон пурра яъне ҳифз шаванда ҳастанд ва нақши ин созмон дар рушди минтақа низ бисёр беназир аст ва дар амнияти минтақавӣ низ созгор аст. сохтору созмони шанхай аз шӯрои сарони давлатҳо, шӯрои сарони ҳукуматҳо, шӯрои вазирони корҳои хориҷӣ, машварати роҳбарони давлату идораҳо, шӯрои ҳамоҳангсозии миллӣ, сохтори зидди террористии минтақавӣ, котиботи созмон ва иттиҳоди байнибонкӣ иборат буда, дар ҳар як кишвари аъзои созмон ҳамасола нишасту вохӯриҳои гуногун дар ҳама сатҳу зинаҳо баргузор мешаванд. тибқи муқаррарот ба уҳдаи ҳар кишвари аъзо дар давраҳои муайян раёсати созмон вогузор шуда, тамоми нишасту вохӯриҳо дар кишварҳои раёсатро бар уҳда дошта баргузор мегардад. манучери Сулаймон, Баҳодури Қурбон, ахбор. идомаи барномаи иттилоотии ахбор. чаро имрӯз баъзе аз марказҳои хизматрасоние ки дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат фаъолият доранд бо номҳои хориҷӣ муаррифӣ карда мешаванд. то имрӯз кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва масъулини дахлдор дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат барои рафъи чунин камбудиҳо кадом тадбирҳоро анҷом доданд ва дар оянда чӣ нақшаҳо доранд? гузориши Бобукалон Аминзода. мутахассисон иброз медоранд ки яке аз омилҳои асосии нигоҳ доштани фарҳанги миллӣ, аз он ҷумла забони модарӣ, ин донистани тамаддун, маданият, фарҳанг ва таърихи ниёгон мебошад. аммо имрӯзҳо баъзе ташкилотҳо ва марказҳои хизматрасоние ки дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат фаъолият доранд бо номҳои хориҷӣ муаррифӣ карда мешаванд. сабаб дар чист? ҷиҳати аз байн бурдани чунин номҳои нофаҳмову хориҷӣ ки фарҳанги бегонаро тарғиб менамояд
бояд сохторҳои дахтор назоратро ҳарчи бештар баро монда дар навбати худ соҳибкорон низ дар кори худ ба салангорӣ роҳ надиҳанд. мутобиқи моддаи 18 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон номгузорӣ ба хусус номгузории ташкилоту муассисаҳо, нуқтаҳои савдо, марказҳои хизматрасонӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ба забони давлатӣ ба роҳ монда мешавад ва ин бояд ки тибқи қонунгузорӣ чун амалӣ гардидааст бояд ки риоя карда шавад. имрӯз боиси таассуф аст ки бубинед мағозаи либоса ҳатто аллакай қолаби забони адабии меъёр инҷо вайрон шудааст, ҳолон ки инҷо мағозаи либос ё худ мағозаи либосворӣ гуфтан мумкин аст, ё ин ки мана дукони шаурма хавз. ин ҳамон шаурмахона аст ки ба забони давлатӣ онро шаурмахона мегӯянд ва дигару дигар бубинед клубничка. ҳама мо медонем ки ба забони тоҷикии мо клубник ин қулфинай аст. аз ин бегонапарастиҳои соҳибкорон албатта бояд ки мақомоти дахлдор бетараф набуда истода чораҳои зарурӣ низ андешанд. аз ин рӯ ҳангоми номгузорӣ соҳибкоронро мебояд ба забоншиносон муроҷиат намуда лоақал маънои тоҷикии ин қабил калимаҳоро истифода баранд. ҳамчунин ҳангоми номгузорӣ ба имло ва грамматикаи забони тоҷикӣ таваҷҷӯҳ бояд кард, зеро дар аксари ин номҳои дукону мағоза ва дар шиёру овезаҳое ки тоҷикӣ номгузорӣ шудаанд хатоҳои имловӣ грамматикӣ низ баръало ба назар мерасанд. оид ба истифодаи номҳои тоҷикӣ борҳо ҳайати эҷодии гузориш омода карда будем, вале аз рӯи мушоҳидаҳо ин масъала то ҳол ҳалли худро наёфтааст. ҳар як соҳибкор дар асоси банди 44 барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 2020-2030 вазифадор аст ва масъул ҳаст то ин ки ҳар як навиштаҷот, шиёру овезаҳо ва алалхусус номгузории гӯем нуқтаи савдои ташкилот ё муассисаи худро, маркази хизматрасонии худро бо мақомоти дахлдор алалхусус комиссияҳои амалисозии барномаи рушд ва комиссияи татбиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ки дар мақомоти тамоми шаҳру ноҳияҳо фаъолият мебарад ва ҳамзамон бо кумитаи забони эслиҳот назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вазифадоранд соҳибкорон гӯем номгузорӣ ҳар як номвожа ва матни таблиғотию тарғиботии худро мувофиқа намояд. фарҳанги забони тоҷикӣ аз номҳои зебову хушоҳанг ва пурмазмун ғанӣ аст ва истифодаи чунин калимаҳо имкон медиҳад ки ҳам соҳибкор ва ҳам мизоҷону меҳмонон як бори дигар аз тамаддуну фарҳанги бой доштани тоҷикон огоҳӣ пайдо кунанд. бобокалон аминзода, меҳрӯзи ҷумъа, мақсади мақсад, ахбор. яке аз масъалаҳое ки солҳои охир ба мушкилии глобалии сайёра мубаддал гардидааст, ин гардиши ғайриқонунӣ ва муомилоту истеъмоли маводи нашъадор мебошад. дар ин замина кормандони агентии назорати маводи нашъаовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои пешгирии муомилоти ғайриқонунии он чораҳои зарурӣ меандешанд. шарҳи ҳамкорони мо дар ин мавзӯъ. ҳангоми аз назаргузаронии автомашинаи тамғаи Дейву Нексия рақами қайди давлатияш 6317 NN01 таҳти идораи шаҳрванд Абдуғаффорзода Саираҳмон соли таваллудаш 1982 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Ҳисор, ҷамоати деҳоти Ҳисор, деҳаи Гули Майдон, миллаташ тоҷик, маълумоташ олӣ, муваққатан бекор як адад бастаи селофании рангаш сиёҳ ки дар дохилаш маводҳои кристаллии рангашон сафед ҷойгир буд дарёфт ва мусодира намуданд. дар натиҷа маълум карда шуд ки маводҳои бозёфтшуда моддаҳои психотропии навъи метамфетамин буда вазни холиси он 983 граммро ташкил медиҳад. дар натиҷаи пешбурди корҳои тафтишотӣ маълум гардид ки Абдуғаффорзода Саидраҳмон дар асоси маслиҳати пешакӣ бо ҳаммаслаки худ Зокиров Ҳошимҷон Қаландарович соли таваллудаш 1978 миллаташ тоҷик, зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Ҳисор, ҷамоати деҳоти Навобод, деҳаи Кӯҳони Боло, муваққатан бекор, соли 2017 бо моддаи 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст
با مقصد در آینده به صاحبیت کسی دیگر دادن مقداری مخصوصا کلان ماده‌های پسیخوتراپی متامفتامین را غیر قانونی صاحب شده، یک قسمش را توسط автомашин در بالا ذکر شده از شهر حصار به ناحیه سینای شهر دوشنبه انتقال داده، باقی مانده‌اش را در منزل‌های زیست خود غیر قانونی نگاه می‌دارند. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی ایلاوگی، منزل زیست عبدالغفارزاده سعیدرحمان واقع در سراغه شهر حصار، جماعت حصار، دهه گلمیدان مورد از نظرگذرانی قرار داده شده. از انبارخانه آن زیاده از 2 کیلوگرم ماده‌های پسیخوتراپی نوع متامفتامین بازیافت گردید. همزمان چنین یک چاره‌بینی اپراتیوی تفتیشاتی ایلاوگی در منزل زیست زاکرов هاشمجان واقع در سراغه شهر حصار، جماعت نواباد، دهه کوهان مورد از نظرگذرانی قرار داده شد. از حجره مهمانخانه نامبرده 4 عدد دستگاه نوی آماده‌سازی افشار یافت گردید که به داشتن لیاقت اپراتیوی معلوم نمودن مخفیگاه مخصوص در داخل آنها غیر امکان بود. همین طریق از داخل دستگاه‌های افشار 4 کیلوگرم و 210 گرم ماده‌های پسیخوتراپی متامفتامین بازیافت و مصادره کرده شد. حجم موادهای مصادره گردیده در جمع 7 کیلوگرم و 393 گرم را تشکیل می‌دهند. عین حال نسبت نامبردگان زاکرов هاشمجان قلندرویچ و عبدالغفارزاده سعیدرحمان با علامت‌های ماده 200 قسم 4 بند د کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده. تفتیشات ادامه دارد. استفاده ثمرناک زمین باعث تأمین بازار استعمالی با محصولات کشاورزی می‌گردد. این را به نوبت گرفته خواجگیداران ناحیه خراسان کشت و پرورش سبزیجات را در هر یک قطعه از زمینی در اختیار داشتهشان به راه مانده با رعایت قاعده‌های اگروتکنیکی و تجربه پیشقدم حاصلی بلند به دست می‌آورند. سالیروان میدان عمومی کشت زراعت در ناحیه 11121 گکتار را تشکیل می‌دهد که 5112 گکتارش غله‌دانگی‌ها می‌باشد. گزارش گلچهره ستار. برای خوب کردن شرایط زندگی و قانع ساختن طلبات استعمالی اهل خانواده و فراوانی بازار در دهه حیات نوی جماعت دهات قزلقلعه از قطعه زمین‌های نزد حولگی، خواجگی‌های یاریرسان شخصی شهروندان و سهم زمین خواجگی‌های دهقانی عاقلانه استفاده برده محصولات ضروری روزگار را کشت، پرورش و استحصال می‌نمایند. این کشت‌های پر از حاصل دلیل آن است که در شرایط اقلیمی ناحیه خراسان با فراهم آوردن شرایط یعنی تعمیر شبکه‌های آبرسان و تأمین آب پلیزی از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری، سهمداران دهات توانستند از کشت زراعت‌های گوناگون کشاورزی استحصال محصولات تر و تازه را زیاد نمایند. در جمع دهات قزلقلعه ناحیه خراسان 1327 گکتار زمین کارمی آبی میباشد. مردم ما یک وجب زمین را خالی نمانده ثمرناک استفاده برده ایستادند. خصوصا جماعت دهات قزلقلعه دهه حیاتی نو شما دیدید تمام مردم با کشت کاری بادرنگ و پمیدار که این بر وقتی می باشد جمع آوری کرده ایستادند. این حال تمام بازار خطلان را اینا با پمیدار تر و تازه و بادرنگ تامین کرده ایستادند. این حال 1 کیلو پمیدار در اینجا 3 سومان می باشد، بادرنگ 1.5 سومان از در خانه گرفته میبرند. اگرچه مرز ماموری ناحیه 89613 گکتار را در بر گیرد هم زیاده از 55000 آن را زمین‌های چراگاه و همگی 7000 گکتارش را زمین‌های کارمی آبی تشکیل می‌دهد که کشاورزان با تجربه تمام تدبیرهای اگروتکنیکی پرورش زراعت را راه‌اندازی نموده حاصل فراوان کارتوشک، سبزیجات و دیگر محصولات غذایی به دست می‌آورند. در ناحیه خراسان 1319 عدد خواجگی‌های دهقانی فعالیت می‌کنند که با آنها میدان 7153 گکتار زمین‌های کارمی آبی وابسته گردیده است که سهمدارانشان هر قطعه از زمین را ثمرناک استفاده برده در استحصال محصولات با صفت وطنی سهم می‌گذارند.
امسال میدان عمومی کشت زراعت‌ها در ناحیه 11121 گکتار را تشکیل می‌دهد که 5112 گکتارش را غله‌دانگی‌ها در بر می‌گیرند. کشاورزان صاحب تجربه توانستند اجرای دورنمای کشت را به 101% رسانند. ضرورت استحصال و تامین امنیت غذایی را به نظر گرفته، خواجگیداران با استفاده از ذخیره آب و زمین ثمره خوبی اقتصادی به دست می‌آورند. تا امروز 114 گکتار کشتی کارتوشه گذرانده است. 36 گکتار زراعت‌های پولزی از آن جمله تربوز، خربوزه، کدو، لوبیا، بادرنگ، پامیدور کشت کرده شده است. با خاطر ثمره استفاده بوده هر یک قطعه زمین زحمتکشان خواجگی ما یگان موضع خالی موندگی نیست. در 150 گکتار زمین همه را کشتی زراعت‌های پولزی گذرانده شده است. در روزهای نزدیک کارتوشکا را جمع آوری کرده، بعد کارتوشکا را جمع آوری با کشتی تربوز خربوزه با از نو شروع می‌نماییم. امسال تنها در بخش خواجگی‌های دهقانی 261 گکتار کارتوشکای بروقتی کشت کرده شد که نسبت سال گذشته 71 گکتار زیاد است. 15 گکتار زمین داره. 1 گکتار کارتوشکا، 20 سوتیق تربوز، 50 سوتیق پامیدور، 2 گکتار گندم، موندگیست پخته. کارتوشکا حاصل نقد گرفتیم. 1 سوتیقش 70-80 کیلو حاصل گرفتیم. هر کسی که مهنت کنه حاصل خوب گرفته میتونه ناحیه خراسان. سهمداران دهات در جواب به غمخوری‌های رهبریت عالی مملکت که بایگری اساسیش زمین را برای استفاده یک عمری به سهمداران داده و امسال از انداز یگانه آزاد نموده است، اهلانه مهنت کرده اقتصادیات خانوادگی خود را مستحکم و بازارهای داخلی را با محصولات با صفت وطنی تأمین می‌نمایند. در جماعت دهات قهرمان ناحیه میر سعید علی حمدانی برای عاقلانه و ثمرانok استفاده بردن هر یک قطعه زمین کارم آبی و گرفتن 2-3 حاصل امسال اهل زحمت میدان گرمخانه‌های موسمی را زیاد نموده در آن پرورش کارتوشکا و یک چند نامگوی سبزوات را انجام دادند. امروز حاصل از این حساب به دست آمده با بازار استعمالی پیشنهاد کرده می شود. ادامه موضوع در گزارش سید جعفر محمد علی و خورشید نادرخان. در قیده نمایشی جماعت دهات قهرمان ناحیه میر سعید علی حمدانی که مساحت عمومی 20 گکتار را تشکیل می‌دهد، امسال اهل زحمت برای عاقلانه و ثمرانok استفاده بردن هر یک قطعه زمین کارم و تامین فراوانی بازار استعمالی با محصولات کشاورزی از جمله کارتوشکا، زراعت غله لوبیایی و سبزوات در برابر کشت این نوع‌های محصولات همزمان 16 عدد گرمخانه موسمی تشکیل کرده در آنها پرورش کارتوشکای بروقتی از سبزوات‌ها بادرنگ، پامیدور، کرم، گلکرم، قلمفور تیز و شیرین، بایمجان، قلفینای و پولزی را برای مانده امروز جمع‌آوری حاصل این گرمخانه‌ها ادامه دارد. کشتی کارتوشکا زیرماهی در ماه دکامبر گذرانده شد. افضلیتش نسبت قسم صحرایی همین است که در ماه اپریل یک ماه پیشتر برای چیندن حاصل تیار می شود. بسیار منفعت کلان دارد تشکیل گرمخانه‌ها. از جمله مثل کارتوشکا در ماه اپریل میتونه که جمع‌آوری کنی با حاصل دیم هم با امکانات داریم که بادرنگ با پامیدور با یگان چی گذرانیم. در 3 عدد گرمخانه‌ای که کارتوشکا پرورش کرده شد، حاصل نوکی به 240 سنتنری برابر گردیده از هر یک گرمخانه قریب 900 کیلوگرم کارتوشکا جمع‌آوری شده است. حاصل نوکی بادرنگ، کرم، گلکرم و قلفینای نیز منفعت بخش ارزیابی گردیده اهل زحمت حاصل به دست آمده را همه روزه به بازار استعمالی پیشنهاد می‌نمایند. کشاورزان خواجگی ما پرورش تکنولوژی پرورش رو به اصول در توبکچه‌ها برآمدند که این با ما امکانات میده که در 2 مرتبه شنوندن 45 روزه توبکچه علاکه یک فصل صرف می شود و این با ما میسر میگرده که ما 3 حاصل رو بر وقت گیریم. در گرمخانه‌هایی که حاصل کارتوشکا پورا جمع‌آوری شده است، کشاورزان نیت دارند که کشت تکراری سبزوات گذرانند. به اندیشه اهل زحمت از حساب تشکیل چنین گرمخانه‌ها امکان است که در برابر گرفتن 2-3 حاصل دوام سال بازار استعمالی را با سبزوات و دیگر نامگوی محصولات کشاورزی تامین نمود با مقصد وسیع کردن میدان گرمخانه‌ها و پرثمر استفاده بردن هر یک قطعه زمین کارم. در قیده نمایشی جماعت دهات قهرمان با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی مشورت آموزشی تشکیل کرده شد و در این زمینه اهل زحمت جماعت‌های دهات ناحیه با تجربه کشاورزان دهات قهرمان در سمت تشکیل گرمخانه‌ها و پرورش و استحصال سبزوات و کارتوشکای بروقتی شناس شدند و باید آینده در هر یک دهات میدان چنین گرمخانه‌ها زیاد کرده شود که این تدبیر در برابر تشکیل جای‌های نوی کاری و درآمد اقتصادی اهل زحمت به فراوانی بازار استعمالی نیز مساعدت خواهد کرد.
امروزها دهقانان و کشاورزان وادی وخش ولایت ختلان حاصل فراوان محصولات تر و تازه بروقتی از جمله کارتوشکا، پیاز، سبزی، کرم، سبزیجات و پالزی و میوه‌جات را جمع آوری نموده در تامین فراوان بازار استعمالی سهم ارزنده گذاشته صادرات آن را نیز براه میمانند. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص. تطبیق عملی دستور سپارش‌های پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در سمت استفاده با ثمر هر قطعه زمین کارم سال از سال نتیجه‌های دلخواه به بار آورده ایستاده است. مخصوصاً ساکنان و کشاورزان شهر و نواحی منطقه باختر ولایت ختلان در جاده استحصال محصولات بروقتی تجربه و نشاندهنده‌های بلند مهنتی را صاحب بوده در این شب و روز تمام بازارهای داخلی کشور را با محصولات تر و تازه خودی تامین نموده همزمان قسمت آن را به خارج کشور نیز صادرات می‌نمایند. رسته‌های پر از محصولات تر و تازه کشاورزی در دو بازار کلانترین ولایت و جمهوری فراوان قرغان‌تپه و بازار حاجی شریف از آن شهادت می‌دهد که امسال اهل زحمت در نتیجه مهنت صافدلانه حاصل دلخواه به دست آورده ایستادند. مسئولین جمعیت دارای مسئولیتش محدود فراوان قرغان‌تپه جهت تامین فعالیت کشاورزان و سوداگران در بازار شرایط‌های مساعد را فراهم آوردند و ساکنان و صاحبکاران به ممانعت محصولات دلخواهشان را دسترس نموده ایستادند. در جمعیت دارای مسئولیتش محدود بازار حاجی شریف نیز فراوانی محصولات کشاورزی از جمله کارتوشکا و پیاز، سبزیجات و میوه‌جات روز از روز تامین گردیده ارزش آن هم برای ساکنان شهرنشین دسترس می‌گردد. همین سبزیجات خودمون کارتوشکا و پمیدور و پیاز در همین بازار خودمون سودا می‌کنیم. شرایط مساعد فروشگاه امکان فراهم آورده است که کشاورزان محصولات به دست آورده خود را می‌توانند به طور یک لخت پیشنهاد خریداران نمایند. اینا دهخونی خم آوردم 3 تن کارتوشکا اینا فروختم با نرخ 3.5 سوم 3.70 3.80 اینا یک تن دیگه‌اش مونده. همین روز آوردیم. همین روز همین سحری. با میچینه میاریم ما زیرو چین سودی هم با پگاه خدا خواهد با میاریم. در جمعیت دارای مسئولیتش محدود بازار حاجی شریف حدود 10 گکتار همچون بازار موسمی دهقان نام گرفته. در آن همه روزه خودی کشاورزان محصول زحمتشان را آورده به فروش میبرند. طور مشاهده گردید امروزها در بازار استعمالی نامگوی زیادی محصولات کشاورزی خودی که همین شب و روز جمع آوری گردیده ایستاده‌اند از جمله کارتوشکا، پیاز، سبزی، پمیدور و بادرینگ، قلمفور شیرین و تیز، تربوز و هندلک، یک چند نمود کرم، قلفینای، توت و گیلاس، زردآلو و شفتالو و باز چندین محصولات دیگری استعمالی از لحاظ اکولوژی تازه دسترسی ساکنان میباشد. بلگری آوردیم، های دهقانی رو آوردیم برای مردم. مهنت کردیم با بادرینگ است، پمیدور است. یا یک هکتار گرمخانه داریم، 15000 بلگری و یک 20 سوتیق پمیدور، 20 سوتیق بادرینگ، باید 30 سوتیق بایمجان است. امروز کدام محصولات را شما جمع آوری کردید با بازار؟ قریب که همشه. گرمش ده. بلگری، بادرینگ، پمیدور. از کی سر کردین جمع آوری؟ یک 2 هفته شد. محصولات ما را همین صاحبکارا بعد دیگه نویای و ورزا و دوشنبه و خوجند میبرند. طور مشاهده گردید ورود ماشین‌های پربار ساعت به ساعت بیشتر می‌گردد و از این حساب فراوانی بازار تأمین. با اطلاع مسئولین همه روزه صدها تن محصولات را تنها از همین مکان صاحبکاران به دیگر شهر و نواحی مملکت انتقال می‌دهند. از صحبت با دهقانان نیز معلوم گردید که امسال نتیجه زحمتشان پاداش خوب دارد و می‌توانند در فراوانی ثبات استعمالی هموطنان تأمین برنامه امنیت آذوقه‌واری و زیاد نمودن اقتدار صادراتی کشور حصه مناسب خود را داشته باشند. تورالی صاحب نظر، پرویزی سفر، اسکندر سعید از شهر باختر برای برنامه اخبار. با نظرداشت فراوانی حاصل سبزیجات در خوجگی‌های دهقانی از جمله خوجگی‌های کشاورزی ولایت ختلان به خارج مملکت پیازی بروقتی صادرات کرده می شود. امروز صاحبکاران تاجیک به خارج مملکت ده‌ها تن محصولات کشاورزی صادرات می نمایند. گزارش محمدعلی سفر و خورشید سید احمد. صادرات محصولات کشاورزی از جمله سبزیجات بروقتی سال تا سال از شهر نویاهای ولایت ختلان بیشتر می‌گردد. امسال نیز در اساس شهرنامه‌های همکاری صاحبکاران تاجیک با خوجگیداران ولایت ختلان صادرات محصولات کشاورزی بخصوص پیاز بروقتی صورت گرفت.
ҳамасола даҳҳо тонна меваи сабзавот аз ҷумҳурии тоҷикистон содирот карда мешавад. соҳибкорони тоҷик даҳҳо тонна пиёз ва дигар сабзавоти барвақтиро аз ҷумҳурии тоҷикистон содирот намудаанд ки талабот ба маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаи кишвари мо хеле зиёд мебошад. бо назардошти талаботи рӯзафзун ба маҳсулоти кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон бозору марказҳои фурӯши меваи сабзавоти хуштами кишвари мо бо саҳми фаъолонаи соҳибкорони тоҷик бунёд карда шуд. дар бархе аз шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ҳосили боғҳои мавҷуда аз ҷумла гелосу зардолу ва дигар номгӯи меваҳо пухта расидааст ки дар баробари таъмини бозорҳои мамлакат содироти он ба хориҷ ба роҳ монда шудааст. кишоварзони вилояти хатлон аз ҷумла ноҳияи вахш имсол дар истеҳсоли сабзавоти барвақтӣ, помидору бодиринг ва дигар номгӯи маҳсулоти кишоварзӣ дар шароити гармхонаҳои мавсимӣ фаъолона саҳм гузошта, содироти маҳсулоти кишоварзӣ аз ин ноҳия ба хориҷи мамлакат даҳҳо тоннаро ташкил медиҳад. барои соҳибкорон ҷиҳати содироти меваи сабзавот ба хориҷи мамлакат имкониятҳои зиёд фароҳам оварда шуда, онҳо аз ин фурсати мусоид самаранок истифода менамоянд. маҳмадалӣ Сафар, Хуршед Саидаҳмад барои барномаи ахбор. идомаи ахбор. давоми солҳои соҳиб истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон барои бунёду таъмири кулли беморхонаҳо шароити мусоид фароҳам гардид. дар ин замина дар ноҳияи шаҳристони вилояти Суғд муассисаҳои тандурустӣ таъмиру навсозӣ карда шуда, хизматрасонии сатҳи баланди тиббӣ ба аҳолӣ пешниҳод карда мешавад. гузориш дар ин хусус. дар ноҳияи шаҳристони вилояти Суғд миқдори кадҳои шӯъбаи бемориҳои сироятии беморхонаи маркази ноҳиявӣ пас аз таъмиру тармими куллӣ аз 10 ба 45 кат расонида шуд. ҳамин ҳуҷраҳо, долон, роҳравҳо ва ҷои истироҳати беморон ба қадри 76 000 сомонӣ рангубори зебо карда, лампаҳои каммасрафи хушсифат насб бо катҳои функсионалию нарм, таҷҳизоти муосири нафаси сунъӣ, оксигенератор ва дигар лавозимоти навин муҷаҳҳаз гардид. дар доираи омодагиҳо ҷиҳати истиқболи сазовор аз ҷашни мубораку умумимиллии 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва амали солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар маркази ноҳия бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва ноҳия, маблағгузории соҳибкорони бонангу номус ва ҳашари оммавии сокинони эҳсонкор, бинои муосири дошонии беморхонаи марказӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. дар таххонаи бино ташхисгоҳҳои клиникию биологӣ, таҷҳизоти ултрасадо ва ҳуҷраи ба қайдгирӣ, дар ошонаи якум шӯъбаи эҳё ва дар ошонаи дуюм шӯъбаҳои ҷарроҳии бачагонову калонсолон ҷой гирифта бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз гардонида шудааст. рӯи ҳавлии беморхона 2 суҳбаткада ва фаввораи оби ҷонбахш бунёд ёфтааст ки иёдаткунандагон бо беморону шифокорон суҳбати самимӣ анҷом медиҳанд. бо мақсади зебову назарраво гардондани гирду атрофи бинои шӯъбаҳои эҳё ва ҷарроҳӣ, табибону кормандони миёна ва хурди тиббӣ вақти фориғ аз кор заминҳоро побелу нарм карда гулҳои ҳаррангаи мавсимии баҳорӣ шинонданд. гузашта аз ин мазраъаҳои калони гирду атроф бо сифати баланд шудгор гузаронида дар майдони 601 кишти картошка доир карда шудааст. рӯзҳои наздик заминҳои боқимонда бо кишти сабзавоту лӯбиёгиҳо, помидору бодиринг ва кашнизу шибит банд карда мешаванд. шӯъбаи сироятӣ васеъ карда шуда бо таҷҳизотҳои муосири тиббии ҳозиразамон бо дастгирии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон таъмин карда дар айни ҳол омода мебошад. пизишкон ва кормандони миёнаи тиббии беморхонаи марказии ноҳиявӣ феълан тибқи барномаи пешгирии фарбеҳӣ ва пас гардондани шумораи беморон аз фавти ногаҳонӣ миёни аҳолии маркази ноҳия, ҷамоатҳои деҳоти Бунҷикат ва Шаҳристон фаъолияти тарғиботиву ташвиқотиро вусъат дода дар ин манзилҳо бунёду навсозии толорҳои варзишӣ ва варзишгоҳҳоро ба истиқболи ҷашни мукаррами миллат тавсия дода истоданд. Мазбут Боғозода аз ноҳияи Шаҳристон барои барномаи ахбор. дар муассисаи давлатии пажӯҳишгоҳи гастроэнтерология ва 2 шӯъбаи муолиҷавӣ навсозиву муҷаҳҳаз гардида барои хизматрасонии тиббӣ ба сокинон шароити мусоид фароҳам оварда шуд. раванди корҳои ободонӣ дар ин муассисаи тандурустӣ вусъат ёфта шароити кору хизматрасонӣ ба замони муосир мутобиқ карда мешавад. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус таҳия шудааст. дар санд ва бинои асосии муассисаи давлатии пажӯҳишгоҳи гастроэнтерология дар доираи омодагӣ ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тадбирҳои ободониву созандагӣ вусъат ёфта даромадгоҳ ва муҳити атроф бо шинонидани гулу буттаҳои ороишӣ ва ниҳоли дарахтони сояафкан назаррабо гардидааст. бинои асосии пажӯҳишгоҳи гастроэнтерология ки қаблан фарсуда буд бо анҷоми корҳои навсозӣ ва таъмири пурра ободу зебо гардида ҳамзамон дар он шароити кору хизматрасонӣ ба талаботи замони муосир мутобиқ карда шудааст.
برای بلند برداشتن سطح خدمترسانی طبی، تامین شعبه‌ها با تجهیزات ضروری و دستگاه‌های معاصر، رهبریت پژوهشگاه گاسترنترولوژیا تدبیرهای سریع اندیشیده در این سمت با استفاده از شرایط موجوده امکانات بهتر فراهم آورده شد. کارهای تعمیری در شعبه گاسترنترولوژیای کودکانه که دارای 14 کت است با صفت بلند انجام یافته، حجره‌های طبابتی با تجهیزات ضروری تامین می‌باشند. تشخیص و طبابت بیماران و خدمترسانی طبی با عملی کردن تدبیرهای ضروری بیش از هر وقت دیگر بهتر براه مانده خواهد شد. برای سزاوار پیشواز گرفتن جشن استقلالیت جمهوری تاجیکستان در پژوهشگاه گاسترنترولوژیا یک چند شعبه ها با تعمیر خوبی زمانوی برای بیماران از تعمیر گذرانده شد و یکی از آن شعبه هایی که می باشد شعبه بیماری کودکانه پژوهشگاه گاسترنترولوژیا نیز از تعمیر خوبی زمانوی برای بیماران گذرانده شد. تمام شرایط ها هم برای طبیبان، هم برای همشیره ها، هم برای قبول خوبی بیماران مهیا می باشد. در شعبه متابولی و گیاهدرمانی پژوهشگاه گاسترنترولوژیا نیز با 16 کت موجوده بعد از تعمیر و مجهزگردانی فعالیت طبیبان در سمت معالجه بیماران بهتر گردید. در پژوهشگاه گاسترنترولوژیا در 7 شعبه معالجوی و 10 آزمایشگاه طبیبان فعالیت با ثمر دارند که سالهای اخیر با دسترسی به دستگاه و تجهیزات طبی مرکب‌ترین جراحی‌ها موفقانه انجام داده می‌شود. تدریجاً با عملی کردن تدبیرهای آبادانی و سازندگی و مجهزگردانی شعبه‌ها با دستگاه‌های معاصر امکان فراهم آورده است که در این مؤسسه تندرستی تشخیص و طبابتی که در گذشته غیر امکان بود صورت گرفته، خدمترسانی طبی بیش از پیش با ساکنان در سطح بلند براه مانده می‌شود. در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان با مقصد آماده نمودن کادرهای ساحه تندرستی مؤسسه‌های میانه کسبی تأسیس داده شده فعالیت نظررس دارند. مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر خاروق از زمره چنین مؤسسه‌هاست که متخصصان کسبی را برای ساحه تندرستی آماده می‌نماید. گزارش خبرنگاران ما. ساحه تندرستی یکی ساحه افسلیتناک سیاست اجتماعی دولت و حکومت به حساب رفته زیر توجه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار دارد. در دوام صاحب استقلالی کشور در شهر و نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان چندین انشاءات طبی بنیاد گردیده برای تامین ساحه با متخصصان میانه کسبی نقش مهم داشته. عین حال در این مؤسسه تعلیمی زیاده از 300 نفر دانشجو از شهر و نواحی جمهوری به تعلیم فرا گرفته شدند. کالج ما با تمام شرایط‌های حاضر زمان تامین گردیده است. اینچنین کتابخانه ما که 600 عدد کتاب در آنجا موجود است. اینچنین تالار ورزشی، تالار مجلسگاه موجود هستند و چه خیلی که پیشوای ملت امسال در پیام نوبتی خود دقت اساسی را به فنهای دقیق گذاشته است. یعنی ما دانشجویان در المپیادهای اشتراک نموده صاحب جایهای نمایان می‌گردیم. مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر خاروق دارای آزمایشگاه ساحوی از قبیل آزمایشگاه میکروبیولوژی، بیوکیمیایی، فارماکولوژی عبارت بوده. دانشجویان از آنها به طور وسیع استفاده می‌نمایند. در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر خاروق برای دانشجویان در برابر دیگر شرایط‌های لازمی اینچنین کتابخانه فعال میباشد که از ادبیات ساحوی و اینچنین بدیعی دانشجویان برخوردار میگردند. ما مینداریم خودمان را با پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسونیم که با ما چنین کالج زمانوی با خوابگاه دانشجویان یعنی به استفاده قرار داده است. ما یعنی جوانان تمام تلاش خودمان رو میکنیم که برای تاجیکستان صاحب استقلال خودمان سهامگذاری خودمان را رسانیم و کوشش میکنیم که در آینده نامبردار پرچم خویش گردیم. سهم مؤسسه در تامین کسلخانه و بنگاه‌های طبی مرکز سلامتی ولایت محصر بوده. تعلیم گیرندگان کالج طبی شهر خاروق کوشش بر آن روانه می‌نمایند که با بهای خوب و حلال تحصیل نموده در آینده به خلق ملت خود خدمت نمایند. برنامه اطلاعاتی اخبار رو ادامه می‌دهیم. اویلت در فرهنگ مردم کهن‌بنیاد تاجیک همچون نهاد مقدس اعتراف گردیده است، زیرا بهترین ارزش‌های انسانی از قبیل محبت و صداقت، صمیمیت و وفاداری و همدیگر فهمی و تحمل پذیری محض در اویله تشکل می‌یابند. در ناحیه رشت با مقصد تقویت فرهنگ اویله‌داری تدبیرهای ترغیباتی عملی می‌گردد. متوجه باشید با گزارش آماده نموده همکارانمان در این خصوص. اویله جزء هسته انسانیت و قسم جدا نشونده ملت و دولت به شما رفته. پایداری دولت و ملت از مستحکمی اویله وابستگی دارد. بنیاد اویله سالم اساس جامعه سالم بوده. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که
اویله در فرهنگ مردم کهن‌بنیاد تاجیک همچون نهاد مقدس اعتراف گردیده است. زیرا بهترین ارزش‌های انسانی از قبیل محبت و صداقت، صمیمیت و وفاداری و همدیگر فهمی و تحملگرایی محض در اویله تشکل می‌یابد. اویله تحت کرسی بنیاد زندگی سالم و مرتب انسانی است. کفالت ترتیب و نظام و رشد و پیشرفت جامعه، کفالت خوشبختی، یعنی یک ظهورات مقدس است که آینده جمعیت و انسانها را نیرو و باوری میبخشد. بخشیده به روز اویله در ناحیه رشت چاره‌بینی ایدانه برگزار گردید. گفته شد که استواری اویله و در همین زمینه بلند برداشتن سطح معرفتناکی اویله های جوان باعث زندگی خوش و خرم آنها گردیده. طی سالهای استقلالیت، سیاست اجتماعی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان اساساً به بهداشت مناسبت‌های اویلوی و مستحکمی اویله روانه کرده شده است. از روی معلومات بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه رشت دوام 4 ماه سال روان 236 عقد نکاح و 873 تولد به قید گرفته شده. 27 حالت جداشوی اویله ها به نظر می رسد. در این روز مبارک به 10 جفت نوخانه‌داران شهادتنامه عقد نکاح و به 40 نفر کودکان اویله های نیازمند شهادتنامه تولد و به 10 جفت اویله های نمونوی تحفه ها سپاریده شد. چاره‌بینی را هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه با سرود و ترانه های دلاشوب خاطر اشتراکچیان را بالیده نمودند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. با فرو رسیدن فصل بهار هر لحظه به عمل آمدن آفت‌های طبیعی به مانند فرآمدن سیل و یخ، سر زدن سوختار در بنا و انشاءات و دیگر حادثه‌های ناخوش از احتمال دور نیست. در ناحیه لخش برای پیشگیری از حالت‌های فوق‌العاده و بلند برداشتن حالت آمادگی کارمندان ساحه با قوه‌های غیر حربی مشق مکمل مدافع گرجدنی گذرانده شد. گزارش نوبتی. مهارت تکتیکی و حالت آمادگی هیئت شخصی کارمندان بخش کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی ناحیه لخش در زمینه تشکیل مشق‌های مکمل اداروی سنجیده شد. چاره‌بینی با صدا دادن بانگ خطر شروع گردید. پس از این سردار ستاد مدافع گرجدنی نیروهای غیر حربی مدافع گرجدنی مؤسسه را که از حساب خوانندگان بودند جمع نموده به آنها برای برطرف کنی حالت‌های فوق‌العاده وظیفه گذاری نمود. سال روان مشق‌های مدافع گرجدنی بخشیده به روز مدافع گرجدنی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 21 دهه قشه ناحیه لخش تشکیل کرده شد. در چاره‌بینی زیاده از 500 نفر خواننده و 85 نفر آموزگاران فن آمادگی ابتدایی حربی جلب گردیدند. در جریان درس نمونوی نیروهای غیر حربی مدافع گرجدنی مؤسسه پس از گرفتن سپارش به گروه‌ها جدا گردیده برای نجات دادن ضرردیدگان شتافتند. قوه‌های غیر حربی مؤسسه در همکاری با کارمندان بخش کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه لخش خوانندگان را از صنفخانه‌های مؤسسه به بیرون برآورده با کمک طبیبان به آنها یاری اولیه رسانده شده سپس به بیمارخانه انتقال داده شدند. در چاره‌بینی مذکور درست به راه ماندن کارهای آتش‌نشانی، رسانیدن کمک اولیه طبی، خدمات‌های مدافع گرجدنی، آتش‌نشانی و طبی جلب گردیدند. سنه 25 می سال 2021 در همه مؤسسه‌های تعلیمی حدود ناحیه چاره‌بینی روز مدافع گرجدنی یگانه گذرانیده می‌شود. ضمن گذراندن مشق گرجدنی حالت خاموش نمودن سوختار در انشاءات و از محل حادثه به جای بیخف کوچاندن کارمندان هنگام به عمل آمدن حادثه‌های ناخوش تشکیل و گذرانده شد. باید ذکر نمود که در همه فصل سال همه جانبه آماده بودن قوه و واسطه‌های کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی شرط و مهم شمرده می‌شود. قید کردن به مورد است که مدافع گرجدنی این مجموعه چاره‌بینی‌ها اوید به آماده‌سازی و حفظ اهالی ارزش‌های مادی و فرهنگی از خطرها می باشد که بر اثر عملیات حربی و یا عاقبت‌های آنها اینچنین هنگام حالت‌های فوق‌العاده دارای خصوصیت طبیعی و تکنوگنی به عمل می‌آیند. نوریدین قربان، بهریدین اسمانیدین، فیروزی موسی از ناحیه لخش برای برنامه اخبار. بیننده‌های گرامی، چنین بودن خبرهای برای این ساعت آماده شده. برایتان بهترین خوشی‌های زندگی را تمنا داریم.